Betul seperti itu. Seperti kebal tes ya, wih kebal. Awak berjit dia kan? Malah tes ni berjit dia. Okay, betul. Mana? Coba you ni. Pergi lalu. Dapat lagi. Racun aja pun lah. Pergi lalu terus. Tiku pe lui labai atodisi tiku to kuigia kusi lui ni lo do awe blurti le begi inyo blurti ta upo webeti ni lo do me ado to le pi le ma ta le we rana akha kasa ywa blu upo ko ni ba ta khwet ta ya le kama lo ba ywa akalu ka cha lo awe tho we khula ta ma lo lui la do ma lo a tho ywa akalu ka cha tani le Full Gospel Bible Training Century dot Pluto Weda Ri Baba Duni Jala Takaponi no Peki to Turni Malo Ato Yua Gutala Reverend GRRL Puki Memorial Theological School Pe with Tunti dot Kik to the Lamach Kotoni Pluto Ri Babani no Peki to the Abu Yua Struggle dot Su Bangkok Thailand ni lo awe du ni ba ta khwet ta ya le gama lu ywa tu ka cha phe Rima Bible School dot wa ta ko phe pampla di ta ko tra se tra to ni lo Kikito nui February ato si ni awe du ti du pho ta le no la mi le ami lo ga lo ta do amo ni lo wi aloki awe ti tu lo tu klesu me la kham ni lo Kijo koni ni ywa hita awe ti la pho mu pho lo la pho ni lo awe e ywa he lo ta la ywa cha pi cha ma ba cha ku the tho di cha u pho tra la samurana cha u pho ni lo awe cha kwa cha u pho phe samurana lo ti cha u pho nui ni wi kikito de si lui ni ni ywa stra osu go America we St. Paul Minnesota do cha lo phe ni awe Malu ato ywa akal kachape Newburgh Theological Seminary in Indiana do la kito de sinui ni Pluto weda ri babalo kasa ywa ablu apoko awe matko ba jala Ebenezer gnobla chi ta ko phe we St. Paul ni do le rilu mulo tku atala Burmese Baptist Church si ko ni lo kito de sinui la September ni ywa struggle su we Mona Missouri ni lo Kikito to see qui do by Sutala Nema Seminary Theology from St. Paul, Minnesota. Do Joabo Mugo Hini Ato Muda Nilo. Do Kikito Kisitan ni Aweduni Li Utala me Duble Nebwa Chili Uta Du Plobwa Du Obu Teli Uta Nilo. Do bata pakle odi cha putra tera atu phe wimona Missouri sikoni no tera me bwala hipu khopo cha pho ti tapha ko ga de lo awe bata ti nya ola awe me bwa tu ge ta wa do si te te lo ywa akal ga cha ja uke kho ke su ati ta ko do bwala apa thwe lo ta do o do su bwa ko ga de o ni lo awe ma ywa cha le le pa do anahu ba la mu ko ke on su lo ke awe pa ti kwi wala we do mala amewe ama tabu apho mu pho ado bu we do acha pho pho ta pha do ji ta ko ta pha do ko jonari ke o we ni lo amo
do apa ade mu pula we mu ko li ne no w Even preachers one day die. But the other lesson is this. There is a life after this life. And we all must prepare to meet God. We need to repent of our sins and receive Jesus Christ into our heart as Lord and Savior. And we need to serve the Lord while we have the opportunity. We need to serve the Lord till the end. Now, Pastor Tuhey was a Christian. Pastor Tuhey served the Lord. And Pastor Tuhey served the Lord until the very end. Even when he didn't feel well, he was serving the Lord. When he wasn't strong enough to walk, he still came to church. He came to church in a wheelchair. He came to the church services. He led in prayer. He did what he could. Now in the Bible, Elijah went to heaven. Elisha was left behind. But Elijah left behind a testimony. Elijah left behind a great example. And Tuhey has left behind a great testimony. Tuhey has left behind a great example. Tuhey was a hard worker. Tuhey was a loving husband. Tuhey was a loving father. Tuhey was a believer in Jesus Christ. And Tuhey preached the Word of God. What a great example. But I have a question for all of us today. What example will you leave behind?
nó nagapa to tini nó ta do te le agi le manu de mile What will be the testimony of your life? nó nagapa lo te ti ta uda le manu de mile What will people say about you when you die? nó ne mile pu kui ho ko ni wa ke te thwe ke ne le di le And what if God called your name today? to ke sa ya mi ko ro ni mi le de ni nyai ne ma di le What if today was your last day on earth? de ni nyai mi wa da mu ni ke te le no ho ni ma di le What would be the message you leave behind? nagapa to ta so di le Now, there's something else I want to say. do ga de mi le ye do te di lo Those of us who are left behind do pwe da le o lo te ti di phai ni must continue on with our life. ba ka ba se o mu di kha su nya le ta mu ku lo God may take his worker to heaven, ka sa ya ka so ro da pa ta ma pu le mu ko lo but God's work on earth must continue. ba sa do ka sa ya ta pi ta ma lo ha khoi ni ka ba le di su nya lo The young preacher Elisha was sad. do pa ta sa no Elisha ni wa da ta ku we lo He was sad to see his friend go. thi ba we le di ta ko no le da pi lo The young preacher felt empty, do le sa we ni tu ba wa da ta lo fo pha do lo but he had to go on with life. ta na ki do we ka ba le di su nya le ta mu ku lo When a loved one dies, ele wa le pe e o thi ta da ba ni we cannot stop with our life. pa pa tu kui ta le ta mu ku te ba We must carry on with our work. pa ka ba le di su nya le ta pi ta ma ku lo Listen to me. do ka na ya ki The old preacher Elijah was gone, sa pua so Elia le ta da kui we lo but the old preacher's God was not gone. ta na ki do sa pua de ga sa yo ni te le ta da ba ba The same God who helped the old preacher yo de ga ko le ma so we da wa si de lo da sa pua de ga ni is the same God who would help the young preacher. do ka ma so we si ko na wa si de lo da le sa le ke he we de ga si ko ni lo Listen to me carefully. do ka na ya ti sa ki The same God that helped Tuhe yo de ga ko le ma so da ba tra thu ge ni is the same God who will help you. do me si ko yo de ga ko le a ma so ko da na ya ni lo Pastor Tuhe is gone, tra thu ge le ku kui pa li but Tuhe's God is not gone. ba sa na ki do tra thu ge yo ni te le da ba di ba And God wants to help you ka sa yo e do ma so na lo because God loves you. a ge di le sa ra e na lo And the help that he gave Tuhe ta ma so le hi ti wa da tra thu ge ni is that help he will give to you. a wa ki hi si ko na di lo Listen. Ready? Lele datang. Ada. Atau kali ni gay. Ni koi. Asu. Actually, actually datang kali. Kecil lagi.
นี่มาปากกาเลยมาจีแล้วเรื่องจันปลาเลือดดำปูแล้วปลา Asamnya kok mau kita ini ini. Dale. Tấm của mùa nào không? Bà lòng về có khí khối lượng phổi bạn bà là đấy bà thì đời khối udah kok ke sana lah. Dan lihat kita lah, udah pisah bodoh. Malah ada pisah. Hah? Balik. Baik thế đó. Kilo. Cek to tali kilo lari. Buat tadi kita sakur wah. Ni. Dah tu ke pamumu bagi kilo. Bye. Kiri. Puezi kiri, puezi. Puezi, kazu puezi kiri. Puezi kimata buka sinyal itu apa nuhi lah. Udah di beg. Kelas B ni, kuatir ni, pinol ni. Kita aku. Kali. Kamu kita. Bye.